Japrajana long hon keron lapen ingki kepangreng nang jiaron Pachethang kachimu majai mek kipedupon. Ingdeng sirkep hanjang langso press club amahang ke thekani katalon pon. Nihang longri Karbi kur phoamai ahem tunkimi kangpu pon. Ningkan kre ke thomokorjang risimbing hipi kitni ki so ke long logajok Karbi Anglong Autonomous Council atuma phan kirap ki chuhang pon. Kardom Pini Abirta than bang Pini limerina hansepi non arjikta Birta ton pen. Ipaing ko raporni Japrajan Bura Terona rong Nihang Teron LP School along Karbi Farmers Association lapen Sericulture Department atum cherap chitosi chithan pere lapen hon kerona sai dengpon. Labangso amaya long kachetong do nake hai pi sapnaming tipi ICSD ake hai tenjing ti Sericulture Demonstrator Papu Mithe Phangsa Arkit Mali KFA CEC GS Soron Singh rongpi Hemari rongpi Spokesperson Robinson Teron, VP Robinson Rongpar, Assistant Finance Secretary Mohen Senar, May Puja Prajan, KFA Lapen, Modon Teron Kongchunbang, Atum Chitongdun. Labangso Amayalong, Sericulture Department Atumpen, Kosonsi Inki Kepangreng Pen, Ale, Chepalong Tek Jima Hai Hui, Aputhak Chitan Chepare Ponsi, Sayang Deng Samjin Pen Pichun Pon. News Desk Report 365 News India. Nipaing ko rapo ingdeng sirkep hanjang langso press club amahang ki thegani katalon pon. Labangso amaya long may chari pon may phu klengdun terang may lamthe pi ki jai pon kongchun bang jotno sing be manpeng aluhi kachi tongdun master game medalist diliram terang lapen HPC along press media claim rap ake hai Bisnu lekthe de sing be Mohendro rong pi Bison sing lekthe Projen terang lapen Sonjoy timung atumpen chetong dunsi ingdeng sirkep hanjang langso press club amahang ki thek ani katalona jai megalong archupon aduntu labangso amaya long media mate press ki claim ke dam aron kopi ko son pensi social media ki claim ponang jima pu hai huya puthak chithan chimum ponsi ingsamjin pen mei pichun pon saru pathar pen jotno sing be 365 News India. Nipaing ko rapor ni Adap Abirta hanjang langso along Karbi kurpho nihang longri amai ahem mate Karbi hem tunakimi kangpu pon amai pedopon. Labangso ingpu pon pe aprang kurusar borsing phangcho hinpen hemphua se karklipon si chepa mepon. Bangso hemtun kangpu pon amai apharman Karbi richo ramsing rong hanga phansi aluhi sar puaman pen chopha pon lo. Bonta alang lisaido kokajok adula rupsing kathara phansi aluhi sar puaman apeng pen Cheng muri pongsi pen ingthum arnesi deng pontulo. Labangso amay longri Karbi kur pho amay phu kensing be kongchun bang dioriti so tonsing be Rajendra rongpi humsing be lapen rong asar pen chenglok penangan ki theki dingatum chitong dunsi mayalong RD pidun. Mayalong lamthe kachethan pon ke labangso Karbi ahem tun alongsi seamen lun lapen hako pen Karbi atum pirthe kangduk pen nangki plang anim rokom aputhak haihui anta Chithan chimum pon popu pen chenglok penangan alamthe chithan pon pen kachetong donarada tumpen churaresan churabjun rapsi may misen pen pichun pon hanjang langso pen Bisnu lekthe 265 News India. The alali phan manpeng pen puhui pa west alali phan kar choilo Nelitum mehentum kampu yipa. To hormu ke pusi dolo yo. Alamthe hen kampu ki choilo yo Nelitum tharpo.
Mahamaya constituency angkang Sildharam Purahawar Bahar Rong Piarong Anim Sopi Arta Ningkan Krikithom Okorjang Kitnia Keso Kilong Lokajok Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong Hang Lapen EM Lunsing Teron Atumaphan Kirap Kichohang Pon Kisung Kiphovek Ranjeding Tilapen Maloti Bepia Sopi Rimsibing Tipi Arta Ningkan Krikithomlo Log Charlie Bomanim Sopi Lapen Pakorjang Mirarta Aporahut kupi ko sona keso kilong pon lokajok kidamta ningkan suri ni ra ingkoy raisia ningkan November krikethom arnipen rimsibing tipi akupai kilang no pen ajok kidney failure pusi ang theklong pon lasonsi dipurong sopi reng poli hospital along si rimsibing tipi ahema soratum keso kilong pon lo sitame reng poli hospital along abangke keso kilangun eder ajok difu medical college along ansi refer pipon derlo Lasia phil sitame difu medical along sitame kiso chelang ponlo lapen difu medical college along tame angthe kawe dada jok difu medical college along penta refer pipon thu dada jok ahematum ke matha kisung do koklo lasonsi ahematum kiso ke menangji pu matha ponsi Dimapur hospital along an pale ponsi Dimapur along kitnia kiso ke langjia phan bi ponlo bon sitame isining duk mimia lama bangke ahematum pen ke do ana tangka sitame cheherek ilaplo lapen hempen ki padoy et ahormu anta padoy laplo sitame nona bangke ahematum pen tangka kiriya jakong kavedera jok non kachari bom sarkar team Karbi Anglong Dr. Tuliram Rong Hang pen chenglo kithe kidinga tum anta nangra vek tha pusi kachoning report Havar ke hat pen longba mon rong part 265 News India Pini Abirta ke lapuan se kangton iglo arni game kardom